Mubunge wa gicigo gia Tigania East niwe Mporo wa Bori na irekete gwikinya ntura ya Mura ntere cha Karama Ward na aragwetete kuriongera antu bara batigirwo ni endo bao nyuma ya kuragwa ni arithi na kurume twa mulabu kaigua bwa mheshimiwa wetu yire eleke babwe nujira bwitika na chief wenu bwana Mwenda na yire na thigari yonthe na DC na antu abo onthe kuona ngari chi naona ngari tu ketakene nende thai wabu kaibwe nu bwa na kinyana beto bongwa bakaya wikiro wasiwasi abizani bakaya kuya babwira babwe ana kama kuurawa ngabo kubwithu teke ndu yakeu uteke ndu akiriko na mheshimiwa wetu ana baba tukadhukuma bwa chokone ndeta ripo azukudika na thirikari yonthe akuyanio na utibibi abono maitha imupinzani maitha no Mporo wa Bori na ikiria askari ntora na iji na araba kugwatanite na DC wa Tigania East na kinya kubanenkera antu araba kararaga na arakinyeti askari muthemba jo AP na GSU baraba eregeri gwika ukaria ntora na iji manto yetu ni jau tunaenda kuona at least kila mtu na usalama, and we are very sorry na tukua pole sana na ntumba manto yetu tukikite tukoyida tuinya lakini manto yetu vivite ni bulobo tumba kujona vivite manto ya maingi sana lakini kwenye mboto tumba kumenya yaya kudira tipo nende tunaenda kubwira tubu sokiana school uno mtu wakwa umunene sana manto yetu angeja kadingata ni nkuromba antu wetu baba nara pero wachoke michini security kwa na security kati manui security kwa ya kutosha, wengine wako patrol na wengine watakuwa hapa ndio tema na kuwa ya kuanganga hata maana skuru undiga loi muntu ora kwa hata maana skuru kana ngwezi yao ako bonge loi na yeye kufikiria Muthiene Mporo na riongere njachia antu bara batigirwo ni endo bao anara etere na mbere gukinya pore chiawe na kinya kuromba antu ba siasa batige gutonyithiria siasa mantu ne jakonie ukaria neto watu ye mutine wewe no ntoma tukarekire poleni sana na yakubura pole kwa niaba yangu na familia yako no tunyende mbuguru na ndemu chiari sawa turiamuna babwe na barabati tukaendelea utethani na babwe kwa vyovyote vile na watu muchetu di mantunya siasa aki nyesia thira no katukaya tuliteni ngogia mwathani wanaza sifiwe ara na antu bare imula na nami ndere imula na sokanda shule tire ya tangatia ipi na ekaria maira na irema na antu bare uza security on tukuruko dana ipi anda tosokato humano tuaya mwanka mula primary school tuka primary school tuana tupatie primary school tuana ko nonto bwana etebwira tuata mndene yana ni ya mpuronga nyumba cia cia akiro ile soka ilatiwa utiantu bakara ko nyumba ile nyumba mbwa chikinya nyumba idhano ndo wankalisi nyumba kana ngako nyumba ila mpea na mbia cia kwanza kwa kubidhi pia na thirikari utunenkera ngari ya karano na utunenkera AP bakabutha kambe kwa kato tieri na ruari to kwari na babu dai security no eto kwari na babu dai GSU no na AP no koka utika kwa mtu atarokete nao no ntobokera nyumba we ya kwirwa kwa na choke munda na yao akaenda muna wewe ngumango ndo security no na wewe utika kwa mtu ana baba kubomera no bali to baita skuru no ntobwa security tekwo ipachoke ko tutia kila kitu kana DC yao tukana hospitali tukana mnene wa AP na baitura ende tukonekera mtonge wa Karamangoge eweta kulipia nyumba kwa maroyo nikanichika sioni ibwivu ande na sibudha kila kitu nikana bongo nyumbani leko kwa ndio hata mtoto mundo wa kutena security leko Nkiripotera Meru TV kuma Mura gicigo bunge gia Tigania East mbita MM Mwenda.